Inggih mangkin sampun uyati ide sangyangatmu tedun saking tundun buayene landur punika ide mumargi ngaje kangenang Alah semadur gamo panggih Risejroning pemargenide sangyangatmu punika ngersania wenten punika alas sane wayah tur maning madur kamu kepangikene kata kadaru aneka jingang makue ketaler kepangih punika wenten talu sane ageng wenten gulma wenten punika ranting iri kering telengin wana daru ageng tegahungkun wenten punika tarusane ageng tur maning punika carang ipune Pak maka sinami taun ipun ngramiatun kadi punika kawentenan taruni sane kapanggih Ditu sangat amat kecadang ring wanuni sane ageng tur maning madur kamu iku lagis ide sangyangatmu kecadang punika oleh penguni wanuni oleh raksasi ke bawah raksasi sirsa sone punika nyadang itu sangyang atmu wantah moraku raksasi sane ageng tur maning punika mepesatnya raksasine raksasi sirsa matanya nih nalit barang cerita yang kawentenan ipun iraksasi sane nyadang sangyang atmo matanipun ni uyakti ageng nelik mawarna baraka Kadi surya kamar ngani yan nirgamyang punika matan ipun iraksasi tuan pendah punika sangyang surya kemang ngendih uyakti kapikanten Salam kadiaduk jaga punika ketaler iraksasi cerita yang malih bok ipune selem gumrang gambring dan pendah kadi duk yan kapikantenan Angki
sadeipun iraksasi sisi punika mangkian. Dan pedah sasih ke uluni ke wiyaki dan kadibar angin punika kaempasang antukipun iraksasi sirseun. Banyak cara gua alingan Punika taler bungut ipun iraksasi sirse yan kenga dan pendah kadigwe punika kewentenan bungutipun iraksasi gigit langit matumpu kerang ngatur mangan napi kemalih giginipun iraksasi tajep-tajep punika taler jegrangap matumpuk mande-ande kadieu punika kapikanten giginipun iraksasi